Andu kiumbe na muingi wothe ni urathingatwo uheage ona andu aria mari na mawathe mawira kuna ati aingi ao mari na githomo na utaramu uria urabatarika. Riboti ino rititwo ni kambuni ya PAL Network iria onanetie ikiro cia mathomo kuri andu aria mari na mawathe ni ciambatirite kumia thukuru cia muthingi cia secondary nginyagia mathomo ma ngathi ya iguru. Mitaratara ya thirikari ya kugacirithia githomo kuri andu aria mari na mawathe, mathomo ma guthingatithia muingi, kuyukia aria mari na mawathe no nyitani na ikundi itigarite cia wendi mwega ni mamwe ma maundu maria macungiriirie umithio cio. .9% for the girls. No turoga mawira mekuo angikorwo ciana ici ni cikurutwo cithie cukuru cithome cicoke cithie makoleji maya twi thirikari ni irutire na ikaheana mbeca na nigetha mwana ucio ahote gucoka guthie kwenyitira undu wake wa gwikari reke twambe tutige kuona wathe wake reke twambe tumuhe nafasi ahote guthoma na wona thoma ri muturire wake wa thutha-ini ukagirira na onaga kunyita githomo kia mathomo ri ni aragia na kindu twitaga daily living skills ni kumenya okorwo ni gutara mbeca athie duka okorwo ni kabiacara kangi ringi angihota kuhingura ringi ahota gukorwo ena tugicita talanta odo angihota ate gwikuria naguo na ti wa githomo koguo ri ciana ni tutige guci. Arutani anene 1,500 a cukuru cia gitaru kia Rift Valley ni maiguaniire bata wa githomo na uteithio ukonie ugima mwega wa meciria wao na arutwo. Akiaria hindi ya kigomano kia mbere kiria kirathie na mbere kaunti-ini ya Nakuru, ndagitari wa meciria wa Boi Macharia augite ati arutani aingi ni makoretwo marituheirwo ni uingi wa meciria no matiraumira gucaria uteithio. Kigomano giki gitafanitio thutha wa kiama kia arutani aya anene gwikiranira kirore ngirimiti na thibitari wa mirimo ya meciria ya Chiromo. Wakati there is sensitization with the head teachers, inaonekana kwamba itafikia wale wengine, kwa sababu kila mwalimu mkuu aliyoko hapa ako na walimu chini yake. Vile tu tunawashawishi kufundisha, kufanya mambo ya shule, hata hili jambo tunaingiza. Kwa nini twehaha kwera arimu reke itwari uhoro wa mathina maria tukoragwo namo thini wa meciria tondu ni maingi maumaga mihiriga-ini maumaga kurera uta wira watokora we no hiki utararuta wira ni murarwa na muthuri kana na mutumia watokora we na maundu ma mbeca matarakinyanira ukaigua akiri ciaku ni ciekire atia ni cinyitanire biu na twenda gukwira atiriri ni hari handu ngiuka nigetha ugie na uteithio ukona ndagitari ungi uteithia ukaheo dawa kana ukaria tu na mundu na nikio turera arimu atiriri mahingure roho metikire kwa joro wa maundu make mathina wa mesh na ucio niguo muthia wa mohoro maitu ma iNooro miaraho ya umuthi. Ngucokeria ngatho ni undu wa gutwarana na ithuĩ na mohoro ma maitu. Mohoro mangi na njira nguhi na cihanda thaa 10 ni matemo na tucokorwo na mohoro maitu na njira nda ithaa ria thaa 1 na thaa 3 cia hwaini. Ndagucokeria ngatho ni undu wa kunterena ni kuma muthenya wa Jumatatu nginyagia umuthi na ngakwendera weekend njega ino yukite na tuonane naye muthenya wa Jumatatu hindi ya tabarira ya iNooro rucini. Ritwa riakwa ni Njoroge wa Githinji. Deakin College inonoyo college yemwe tu Kenya ngima ikoragwe specialized na kothi cia beauty and fashion hamwe na hospitality. Deakin College, training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen.
And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Niokwenda kwigira na title ya handu ritaga haku. Real Generations Properties Limited mena brought Iroiro East cia muigana wa 50 by 100 kundu kwagereru kwena mabataro mothe ma muingi. Thogora ne 650 na hena cia 750 wari ha 100 balance ukariha na mieri 6 gutwarwo mugunda ne Jumatatu nginya Juma. Tucerere wabici-ini citu Iroiro bypass Kamakis kana uhura 0722 229 493. Real Generations Properties Limited, actualizing your dreams. Come on! I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky. Twists that get better every day. Just like you. Kamuthi Housing tugikongwira miaka 58 mwaka uyu riu ni tukinyite Laikipia County na